Ywaruok no bede boma Mameru ka obila nodonje kind jong'anyo makwedo kendo mamoko masiro gavana Mameru Kawira Mwangaza. Obila noriko kana nokiro iro malungo wang' mabende nodonje skund primar Mameru kendo rocho chenro mag somo ka jopuonjre moko 5 noyudo kony mokwongo kowuok kuom apisas mag Red Cross. Jafwambo Sharon Ong'ao ntiere kod ler mathoth. Skund primar Mameru mabende chiegni kod apis gavana Mameru Kawira Mwangaza nobedo kod chochni makoni kod kocha. Tok jong'anyo mana kwedo gi mago manasiro Mwangaza ne obedo kod rakruok. Jopuonjre mana rik dhi nyime gi sombgi ne odore kamarach e kinde mane obila obayo jong'anyo gi iro malungo wang'. Iro ni no ba modonje skul ka jopuonjre maromo 5 noyudo hinyruok makoni kod kocha. Kata kamano ne giyudo kony mokwongo kowuok kuom apisas mag Red Cross. Jatend jopuonje skund primar Mameru okumo chal mar wach makamano. 5 wale walikuwa affected, but hiyo kutoa machozi kila mtu ametoa machozi na kulia. Those things they were but it was accidentally because there are some. Unajua wakati wamerushiwa there are some who have jumped through the fence kuingia shule, which was bad. Kweth mapingo gavana Mameru Kawira Mwangaza wacho ni otiyo e tok chik banka no seng'udhe oko gi od bura mar Senate. Kendo gikwayo doho maduong' mondo thich oko bura makamano manochwalnegi. Tutaandamana mpaka aende, lazima aende. Kama atashuka leo, atashuka sasa hivi, lazima ashuke. Hatumtaki, tumechoka na yeye, tumempea the 2 years. Hakuna kitu amefanya. Mara ya kwanza akakuwa saved, mara ya pili akakuwa saved akitifanya huko Senate. Vile alienda kulia huko Senate, akujangi alie huku Meru hivi. Akipita pale Kavita, anakuja huku anakuwa simba, lakini akiwa Senate yeye ni mnyenyekevu. Kawira must go. Na hii si mambo about gender. Hii ni mambo ya incompetence na tunasema hatutaki uongozi mbaya. Hatutaki uongozi mbaya hapa Meru. Kawira must go. Si ati tunamchukia, ni mambo ambayo ametuonyesha hasa sekta ya uongozi sisi kama wanawake hatumtaki. Nataka niseme sisi kama wa Meru tumechoka. For the last 2 years hakuna development tumepata ndani ya Meru. Tumemuona akipeana ng'ombe, akipeana gumboots ambazo hazitusaidii. Komachielo johera mag Mwangaza toseo jong'anyo mosebedo ka kwedo ten Mwangaza kinde ka kinde. Kagibedo ni ng'anyo makamago osebedo ka rocho chenro mag ohala e kaunti Mameru. Nao watu wajue Meru ni yetu. Na hatutaki mchezo hapa, watu wakuja kuharibu kazi zetu hapa. Kwa hiyo kama ni maneno ya kura ilisha, hii aibu tumejiweka, tumejitangaza aibu yetu Meru Kenya yote kwa watu ambao ni watu wako na greediness. Si ni aibu kwa watu kweli? Ukiwa chini ya mama na mama ni 10. Yule anachomeka wanaume. Tulipigwa ameereka na mama akatushinda kwa kura 2022. Mutakubaliana na kura zenye Wameru walipiga, mama aendelee kufanya kazi. Hawa wenye wametoka saidi ya Igembe na wenye wanatoka saidi ya Southimenti wako na maneno mingi. Hawako pamoja na sisi venye tulikuwa tumeagree. Wanaharibu hizi biashara. Ndio sisi tukasema juu hizi biashara ni za wazazi wetu. Wengine ni maanti yetu, wengine ni majirani. Ndio tukasema hiyo kazi hatutaki tena. Gavana Mameru Kawira Mwangaza ne do resruok banka ne thiche oko kod od bura mar Senate. Bang' bura mar thiche oko ne ochwale nyim doho maduong' ma pacho kae. Bura makamano ibi winj kendo yal chieng' tarik 17 mar dwe manyien. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.